aja. Kalau songko, kalau lepakan lu. Sa ini agri racik kasi. Lele. Dia bakam awi mat langke. Mat. Bakam ngajam je mat. Pakai kiatanya tak kita. Kita labing ko aja mah. Kula apa ya? Apa di kalang ajam je mat? Apa di mat? Enjak teh bingko apa boleh teh. Bakal nak ajam mat. Bakam buat tang ajam mat. Cek buru mat. Tang ajam cek alamat cek buru mat. Ya saya tak abang sengko teh. Mat bakal nak mat ajam mat. Dia mat langke. Tek orang aja rongku kana aja deki jong. Ka boleh ke babang wi sengko ya. Ruah. Tak mau mat langke. Nang mau tenang orang nyaman. Jol. Cuk udah apa boy kak kitin. Pasti mau tak kerja orang tedu. Mulan di anak aja atur lah bener yon. Ajari bareng ke bagus yon. Loh, arah apa tangan Din? Nek morong ngecak deh ya kak. Anak kakek kurang ajar yon. Salah tang ajam ke kalah. Engkau ke cokocok. Mun kakek tak bisa di anak yon. Tak usah di anak yon. Din, kakek mau ketat tak usah pika-pika kirap. Ya melok pika-pika lah. Jangan kau pasal ke ate bi alang kakek. Orang tua di Din. Anang si tak teronong ngatur bener. Ada cerita Din. Orang tua remelain si tak bagus ke anak. Mung lakar anang kakek cerita bagus yon bi kakek. Mek bisa andi tengka kurang ajar. Ya seporan Din. Mula kartang anak andi tengka kurang ajar le kakek. Iya yon. Anak kakek bisa kau sepora. Keng sengak le. Serojo ulunge pole. Mun terotak apa tau betes. Jak mau lakukan tang anak mat langge. Pas laku cet mata kerja tang ate. Ya beda jempol. Leki sing mah lama le pakorodu. Serana jam. Kala dari jing ada kistro tak eta mau ren. Chong, dari dimma phơi kak Chong. Gila biasa pak. Cik anak-anak ngode. Dia tengah main. Chong, kaki lela raja. Cek nang genara. Ki kurang gina ada rumah sing kok. Ki urut teh sate na kana. Lah kok apa teh saat ikan apa? Lah cek ding magendeng kaki Chong. Kocang kaki ngala aja mate sadin. Mare Chong, cek dus metodus bapak to. Kan seren bapang re Chong. Lah buambu kelakuan si tak bagus deh. Tahu pak. Senyata sing kotor ambun di kelakuan si tak bagus. Kenate si tak buka. Mung lakar kaki tero ambo Chong dari kelakuan si tak bagus dia. Kaki kau tu pangpuan, cek kun cuma ngocak to.
Iya pak, di singko itu pak. Dan singko usaha. Setiap anak sudah bener mereka tak punya jodoh sebetul. Iya cong, di bapak kakek tua akin. Mantar bisa jadi anak sidur bener. Iya kalah cong, siap bojeng asar lah malam. Aduh anak, lagakak. Ngekian di rencana ngalah aja mereka.